Ibi bikoresho urabona harimo ibikoresho bimwe byemewe n'amategeko, mfatiye nko ku bwato ni sawa, ni parasabe ni imitego yemewe n'amategeko, ariko harimo iyindi mitego naho muyiduhaye natwebwe nyene baja kurenga imbibi. Mwumvise ko basarukira kindo cyamene ko basobanuriye ko naha iyi kaningiri ni imikwabu bayiduhaye turaza kubishikana hajya kuri position, hanyuma apanga umunsi wo kubiturira. Ntibashaka kubisubiza abanyiravyo kandi bitemewe n'amategeko ko ntabafise baca bajana kubikoresha. Baba barengeye ko bakoze amakosa bakemera ko bagomba kubigisha ko nkuko twagiranye ibiganiro. Icyo twaganiye cyane cyo twemeranyije nuko cyane cyane mo hano hagati mu kiyaga igihe umuntu afashwe yarenze imbibi abakuriye marine hano mu gihugu cyacu cyangwa se niba Burundi ko hari igihe n'umunyarwanda ashobora kurengera ariko ntabwo bikunda kuba kenshi. Igihe rero dufashe umurundi warengereye nuko tugomba guhamagara marine babahanye nomero ukuriye marine ku rwego rw'u Burundi akaza akaganira no ku rwego rwacu mu gihugu cyacu hano ku kiyaga cya Rweru, bakabagaragariza abaturage babo uburyo barengereye, kuko mwumvishe ko hari igihe babafata bagahakana ibyo bakoze kandi ubundi barengereye. Bitwe rero twemeza ko tuzabahamagara hagati mu kiyaga bane mu bwato bakaza bakibona koko ko barengeye, kandi nabo babyemeye ko tuzafatanya cyane mu gukemura icyo kibazo. Ibi natwebwe ntavyo dushigikiye, kuko wanashaka twahora tubabwira ati kubera iki mugenda kuroba mugashika i Rwanda, kuko twumva ko bashitse i Rwanda bakatubwira ati ahubwo twe tugenda i Rwanda kubera ko twumva ko ibi bikoresho vyemewe n'amategeko. Mugabo rero no musi twavuganye turumva ko namwebwe bitemewe. Ibi rero ni ico tuzaduhagarara ko kuko ntibazosubira kuza babeshakira, noneho natwebwe ntitwemera ko barenga imbibe.